Ia le tua le neitai au, whatalofa atu le swafa man malo Yesu Keriso, pēna tato pese le neitai au, o ia lava o le ali. Amen? Amen. Mato o tuli ai, tuli vai uma, matao tau e lau whaiva uma o Yesu Keriso le ali. So praise the Lord that we can gather together again, especially at this wonderful time where we can hear from the word of the Lord. Lea o te inei tātou le tatalo, ia ona tātou whaanumulongo le whaatasimangu i le whioma pa ia le atua, tātou tatalo. Whaftai tele no mātou atua, maua le nea wanoa, mata mōwhie, lau whaamalolonga, iau au ona, o tamā, tina, uso matu whawhine, ia me se fo le whanau, mo whai ona mātou mafuta, i le ngata ia te i mātou, so se mea lava o lo whapea ona launga i nai lau upu, wao au i nai lau upu, ia whapea ona iai le whaamalosi au o logo nganga pa ia te i mātou, au mātou whaanongolongo, tatala o mātou whaanongo, tatala o mātou loto, ina ia mātou taria le upu mai lau whio le neitai au. E la atu le mātou tatalo ia Yesu Keriso, and we all say, Amen. Amen. Praise the Lord. Eperu wha o le whai unga leo lo tatou tiro ai le tai au le nei. So we're at the final part of chapter 4, verses 14, 15, and 16. So o tatou tamu mai i le whai unga o le mataupu e wha. Ai i le mataupu le wha mai lona whai pu mua o mai whai pu suma tolu. Sa tatou whaanongolongo i le upu po le manatu o le tusitala e winga i le malo longa. Praise the Lord. So we've been looking at chapter 4, from verses 1 through to verse 13. We've been focused, or a highlighted word has been this word, God's rest. So watato avea le tala noa ina o le malo longa ina ia whaima vaainga. E whaima whaamanatu I le whaamanatu la in e whaatatau. A whaatamala I tātou I lo tātou soifua talitonu ia Yesu Keriso. E whaale o tātou I le malo longa lea. Pei lau na whamei whai pua sumatasi whamei o le nei. I nā tātou whina wia ina ia sao atu I le nā malo longa. Ne iai se tasi e pa u I lona wha o ao. I lo la tau whaanongo ngata. I le awa wina o le mtaupu e wha. Sa vaava ai e tātou I le talitomo o le tangata Utaia. Manatua, o lo tusi le tusia Eperu I tangata Utaia. Mai o tangata foi o lo of apitoa, ele tala noanga I le mtaupu e wha, e fōlinga mai o I lātou o e I loa Yesu Keriso, ai le I mautu le filifilinga e muli tai Yesu. Amen. So lea lai nau I ai le tusitala, le malo longa lea, ne I whaaleo o iai nisi. So in chapter 4, verses 1 through to 13, when we read verse 11 says, let us therefore be diligent to enter that rest. Again, there's that word, the rest, God's rest. Lest anyone fall according to the same example of disobedience. It's been a bit of a negative approach, because from verses 1 to verse 13, it focuses on if you do not believe, you will not get to God's rest. Here are the punishment or the consequences of unbelief. Remember Israel? When they came out of Egypt, God promised them the land of Canaan, but because they did not believe, their hearts were hardened and they died in the desert and never made it to the promised land. So that's that sort of negative approach that the author had in verses 1 through to 13. O e na le tali tonu pe o le atato mata I whai upuie se fuluma le tonu. Pe o ia mai se fe au malosi lava le tusitala. A whai e te le tali tonu. E te le o le malo longa. E se ana le o le nuu o le atua ikanana. Ona o le wha maa o lato loto. Whamai wa maa o lato loto. Whamai wa lato le tali tonu. E whapena foi la le fe au I le vaitemi o tātou. Le vaitemi o tātou, a whai le aise loto talitonu ia Yesu Keriso, ma le muli tai I ana folafolanga, ma lana upu. O le whai unga e o ia te I tātou,
e tau nuu tātou le whaafanonga. Pe uma tā pui a le tuspa i e whaafengatai ana whaanongolongo ai se tangata a. Fia i o tātou e talatala noi le manuia. A whengatai ana whaanongolongo le tangata Samoa. Pea tāla i atu, e iei le whaafanonga, pea le usi ta ia le finangalo le atu. Ai peo le aunga nā le mta upwe wha. Le mta upwe wha, a whai le aise tali tonu. E te le o le malo longa. E le malo lo ina lo wanganga, malo mafofau, malo manatu. So chapter 4 has been focused on if you fail to believe. The author of the book is saying, man, I want you to be diligent in these things, lest anyone fall. So there was sort of a negative approach to the chapter so far. Because of their failure to believe, the Jews didn't make it to the promised land. E tau no mai tātou I le whaipa suma wha, suma lima, suma leono. O I tātou te wa ai leisi tū o le whinangalo le atua. Awa o leisi tū o le whinangalo le atua, e le ngata ina ia o mai le whionga pa ia le atua, e iei le whaafanonga. O leisi tū o le whinangalo le atua, e iei lona manuia. Amen. That when we look at the will of God, God's will is that He will talk about His justice. God will talk about there is a consequence of unbelief. But as we come to the final 3 verses of chapter 4, He actually talks about the benefits of putting our trust and belief in God. So we're going to be looking at verses 14 to 16 in a sermon titled Our Great High Priest. O le tatou au tūle ni tai au, o lo tātou Faitaulaga Silisili. O lo tātou Faitaulaga Silisili. Ai tilo le whaipo e sfumal wha. O lo iai le lenga muli a whaipo e sfumal wha. Wha mai le tustala. Ia tātou ta ofi mawai I la tātou o tau tino atu. Wha mai whaipo e sfumal wha. Ia tātou ta ofi mawai I la tātou e tau tino atu. Si folo whaitau le whaipo e sfumal leono. Wha mai le tustala o le mea lea. Ia tātou wha lata tuai man wha amalosi. I le nofo ali o le alofa tu noa. Manatua o lo au ngani le tusitala I le tangata whaalongo. I le tangata wana I loa Yesu Keriso. Ai le mautu sana whaai unga. Manatua fo o le pi o le aunga le na o le mtaupu le wha. Tau nuu mai tātou I mwhai upo le tai au le ne. E le suia le mafuanga o le mataupu lea. O le mafuanga, wha mai whai po suma wha. Tauwhi mau la o tau e tau tino atu. O le mana onga ina ia wha ina ia ngai le manatu o le tangata I lana tau tinonga e ala ia Yesu Keriso le mea ua whai e le atua I totonu. Saul whai po suma le ono o le mea lea ia wha lata atuai ma le wha malosi I le nofo ali o le alofa tu noa. A tau lo le wha lata lono ina wa ngai yoi. Wa iei le ngai yoina. Lona winga, o le mana onga lava, e le isuia. E le isuia le mana onga I le tangata whaitau, ina ia whaia sana whaai unga. Pila le ananga le tai au le nei, au tatou mata I le Faitaulaga Silisili, oe nā le tangata whaalongo, o le fina ngalo o le tustala, o le fina ngalo o le anganga o le atua, ia tāwhi maulau tau tinonga. Amen. Ia whaisau whai unga le aso le nei. Amen. Ia e whaalata atu, ia whaise ngā yoina. A whai ele I whaia sau whai unga, ngā lue nei, ngā yoi nei. Praise the Lord. So what the writer of this chapter is trying to focus on, remember the beginning of chapter 4? We said that he was writing to those who know the name of Jesus, who actually believe in the name of Jesus, but have yet to make that commitment. If you read verse 14 says, in the last line, let us hold fast our confession. And then in the first line of verse 16, it says, let us therefore come boldly to the throne of grace. The appeal hasn't changed. This appeal in chapter 4 remains the same. He's appealing to the readers, and the Holy Spirit is appealing to you today, hasn't changed. That if you have yet to make a decision to follow Christ, that today is the day. Remember, we've been learning that
Don't put it off till tomorrow. That you must make a decision today. We get to the end of chapter 4 and it's the same message. It's hold fast to your confession. It's, if you're going to make a statement for Jesus Christ, make it today. Then we get to verse 16 and it says, then let us therefore come boldly to the throne of grace. What does come mean? If you come boldly, it means that you've taken a step. You've made an action. Therefore, confess with your mouth. We heard earlier on this week in our Ainga study that we're not just professors of being Christians, we're Christian in practice. Amen. So today, the appeal hasn't changed. The Holy Spirit is still convincing and telling the hearers of chapter 4 that the appeal is still the same. That if you hear about this lesson today, it hasn't changed. And we're going to be talking about the benefits of this high priest. Amen? So leo le atato tala noa I le Faitaulaga Silisili o Yesu Keriso. E tolu ni manatu o te fia whaongaina I le taiao le nei. Tato te wa ai I le Faitaulaga Silisili. O le Faitaulaga Silisili ua ato otoa. O le ato otoa o lona tangata. Ia ma le ato otoa o mea ua ia saunia. So we're going to be looking at 3 parts of our great high priest. Number 1 is his perfect priesthood, his perfect person, and finally his perfect provision. So mawalo tusi whaamole ma nei pēta tō whaitau mai ai whaatasi I whai upu I e tolu I ona whaitau mai lea I le whaaperetania. Suma wha, suma lima, suma leono, ia. Wa ia I tātou le Faitaulaga Silisili, wa fio atu I le lani, Yesu le alo le atua, ia tātou tāwhi mauai I la tātou o tātino atu. A wā e leia te I tātou se Faitaulaga Sili, e le mawhaia ona ti ngā alofa whaatasi ma I tātou, I o tātou vai vai. A ua whaao so ina o ia I mea uma, e pei o tātou. A ua le aise a masala I a te ia. O le mea lea, ia tātou whaalata tuai ma le whaamalosi I le nofo ali o le alofa tūrua. Ina ia alofa ina ai o I tātou. Ia maua e fo I le alofa tūnoa. E feso soani mai I o na aso e tatau ai. Praise the Lord. In English it reads, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. O le manatu mua, o le manatu lea e whaatatau I le Faitaulaga Silisili le aolo talano mai ai le whaipasuma wha. O le tatu autu le tai aole nei, o lo tātou Faitaulaga Silisili. Ai whamei whaipasuma wha, o le nei, ua ia te I tātou le Faitaulaga Silisili, wa fio atu I le langi, o Yesu le alo o le atua. Praise the Lord. Amen. So o te whiatala noa le tai aole nei, I le ato atoa o le Faitaulaga Sili lea. O lo tātou Faitaulaga Sili, o ia ua a toa toa. So in the first part of our sermon, with regards to this high priest, that verse 14 tells us, seeing that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. O le tustala Eperu, e tele ni whai upu na whaamatala ina I le tustala ia le Faitaulaga Silisili lea. Le mtaupo e lua lona whai puesuma fitu whai mai. Ina ia whaia o ia ma Faitaulaga Sili e alofa ma wha maoni I mea le atua. Mtaupo e tolu a lona whai pu mua whai mai le auso pa ia o e ua tofu sia I le wala au me le langi. Ina ma whauwhauia I le apostolo ma Faitaulaga Sili ua tau wina e I tātou o Keriso Yesu lea. I le tāpue ona lona whai pue lua sifuru. O le mea lea wāwhio atu wai Yesu
o le ua mua atu mo I tātou, ua whai o ia ma Faitaulaga Sili e wha vavau. Whamai le fitu alona tāku e lua sepulu ma le ono, whamai awa e tatau ona ia I tātou o se Faitaulaga Sili wha pēnā e pa ia e anga maru e le aisona leanga e tau mamao ma e anga sala. So e o ina tusi tala a Eperu, e tele I ana tustusinga e whaatatau I le Faitaulaga Sili, po le sili ese, po le ato atua o Yesu Keriso, o ia o le Faitaulaga Sili. Manatua, o lewa o mana whai maile tusi tala Eperu, e sili Yesu Keriso ya Mose. Vai asona te anei, e sili Yesu Keriso ya Yosua. Ina o taita ina e Yosua le nua le tua, ile mea na fola ina. Ala te haone nei, e sili Yesu Keriso ona o ia o le Faitaulaga Sili ua ato atoa. Lona winga, e sili fo Yesu ya Arona. Praise the Lord. Mana tua ai tino I foi lalo tāku e lima. Nai whai mai e whai pue whā, e le I whai a fua fo I se tasi le nei, whaiva mamalu, tau o le ua fili e le atua, e wha a pei o Arona foi. So lea mana tua, o le tusi atua o Eperu, o le sili ese o Yesu I mea uma. Lea o tato whanongonongo, e sili a Mose, e sili a Yosua. Ai mo le tangata yu taia le whai tau le tusi, lea wo o ia Arona, e sili Yesu Keriso, ya Arona. So when we look at the book of Hebrews, and today we're focusing on the fact that Jesus is the great high priest. And the author of the book and the Holy Spirit wrote this book and mentions the high priest throughout the book. If we read it, chapter 2, verse 17, it says that this high priest was merciful and faithful. In chapter 3, verse 1, it says, consider the apostle and high priest of Jesus Christ. In chapter 6, verse 20, it says that Jesus becomes our high priest forever. In verse 26 of chapter 7, it says, for such a high priest was fitting for us who is holy. So the author of the book of Hebrews, remember the whole theme of the book is that Jesus Christ is superior. He is greater. And in chapter 2, we see that Jesus is greater than Moses. End of chapter 4 last week, we heard that Jesus was greater than Joshua. Who was Joshua? He was the leader that led Israel into the promised land. But today, he is the great high priest, and Jesus is greater than Aaron. Because who is Aaron? If we look at chapter 5, in verse 4, and no man takes his honor to himself, but he who is called by God, just as Aaron was. So Jesus today, we're going to be looking at the fact that he is the high priest, is greater than Aaron. So le manatu mua o le nitaia, o le Faitaulaga Silisili ua ato atoa. Amen? Amen. So le la o tatu iloa. Oh, okay then, au Faitaula le tangata Iutaia le tusilia, au Faitaula le tangata Israelu le tusilia, e o lava ya Arona, e Silisili Yesu ya Arona. Tato ba aila le ngaluenga ale Faitaulaga Sili. Su elo tusi fa amulmole ile Levitico. Levitico ano nta kwe se fulu maleono. Maule fai kwe tolu fa amulmole, male fai kwe se fulu male tasi, male fai kwe se fulu male lima. Ona atato ba aba aile ngaluenga ale Faitaulaga Sili. So we're going to look at the book of Leviticus in the Old Testament. And in the book of Leviticus chapter 16, we see the work of the high priest. So Aaron was the first high priest that was elected and chosen by God to lead the priesthood. So, mawalale Levitikum sa pusfuma leono. Famele fai puetolu. E faapea ona ulu fale o Aarona ile mea paia. Nate avatua se povi poa ta anoa. E fai mataulanga mole anasala. Mase ma moe poa e fai mataulanga mu. Verse 11. E abatua foi Aarona le povi poa ta anoa. O le taulanga mole anasala mo ia lava.
o na whaia I lea o le tongi ola mō ia lava, a toa malona lava ainga, na te whasi fo I le bovi poa ta anoa, o le taulanga mo le angasala, mō ia lava. Si ilo Faitaulaga pesfuma 5. O na whasi ai lea e ia o le oti o le taulanga mo le angasala, mo le nuu lea, ma ave lona toto I tala atu o le ie pui pui, e whai foi I lea toto e pei o na ia whaia I le toto o le povi poa ta anoa, e sau wai foi I lunga o le nofoa o le alofa, ma lunga o le nofoa o le alofa. A tatou wa ailinga luenga arona, e taitasi le tausanga o na whaia le sauminga po le tausaminga o le aso o le wha mamaina. Ma ta upo spunu ma le ono, tatou te wa ai le wha wasengaina I le atua, ma wha atonuina I le atua o mose, le whainga o le sauminga lea, ma le ngaluenga a le Faitaulaga Sili. A tatou wa aila le ngaluenga le Faitaulaga Sili, e le ngata na te whaia le taulanga mo ia lava. Ai na te whaia masaunia le taulanga mo le nuua le atua. O le taulanga lea e whaia I tausanga taitasi. Ai e whaopopo fo I taulanga ia, I le ngaluenga le Faitaulaga Sili, I aso taitasi o taulanga taitasi, ina ia maangalo ai le nuua le atua, e tusa ma le tūlafono a mose. So a tatou wa ai le ngaluenga le Faitaulaga Sili, e taitasi le tausanga, o na alu I le mea pa ia, o na alu I le mea sili o na pa ia, ina ia saunia se taulanga mo ia lava, a mahe au na saunia se taulanga mo ia lava, o na whaatau nuu lea o le sauninga po le taulanga, a wale nuu le atua. Amen. So when we look at Leviticus chapter 16, this whole chapter, Leviticus 16, talks about when Aaron was instated as the high priest. In verse 3 we read, "Thus Aaron shall come into the holy place with the blood of a young bull as a sin offering and of a ram as a burnt offering." We then lift our eyes to verse 11 and it says, "And Aaron shall bring the bull of a sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house, and shall kill the bull as the sin offering which is for himself." Verse 15. "Then he shall kill the goat of the sin offering, which is for the people. Bring its blood inside the veil. Do with that blood as he did with the blood of the bull, and sprinkle it on the mercy seat and before the mercy seat." Okay, here we go. Aaron, who was the high priest, this is what he would do. Once a year there would be the feast or the Day of Atonement. This festival, which is Yom Kippur for the Jewish community, is the Day of Atonement. And the high priest Aaron in chapter 16, if we read this whole chapter, is the institution of the high priest. Aaron will have to go first through the holy place with a sacrifice. Then on his way to the Holy of Holies, he would do a sacrifice for himself. Why? Because Aaron sins as well. So he has to first do a sacrifice for his sins. And in verse 15 it says, then he would go into the Holy of Holies and place a sacrifice for the sins of all of Israel. That would happen once a year. But once a year, in between 1 year and the next, there will be sacrifices happening every single day, according to the Mosaic law, or according to the law of Moses regarding cleansing and regarding sin. So if you look at the work of the high priest, when we look at the book of Leviticus, there was an ongoing work for the priest. And on the Day of Atonement, he would need to go move quickly through the Holy of Holies, through the holy place, then onto the Holy of Holies. As soon as he offers the sacrifice, then exits. Because you cannot stay in the presence of God. That's how holy God was. Amen. But when we look at the book of Hebrews says, seeing then that we have a great high priest. Who is that? Jesus Christ. It says, who has passed through the heavens,
Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Lela atato mata le ngaluenga ale Faitaulaga Silisili i le whenga tuai, o le tele i o ngai o inga a, uluatu i le mea paia, whai le taulanga, uluatu i le mea sili o na paia, mo mua le taulanga mo ia, so oe ma le taulanga mo le nuu a le atua. Ai tatou tau nuu mai le tusi whai taua tātou le tai au le nei, wha mai le whai paspuma le wha le Eperu e wha, o le nei, wa ia i tātou le Faitaulaga Silisili, ua whio atu i le lani. Praise the Lord. O le mafu anga silisili e Yesu Keriso ya arona, a wana maliu Yesu Keriso, tanu mia, toitu mai, whatau nuu e ia le Faitaulaga Silisili, o na fio leo Yesu i le lani. Amen. Praise the Lord. O le ato atoa o le Faitaulaga Silisili, o le ato atoa o le Faitaulaga Sili. Lele whamai e ua fio atu o ia i le lani. Whamai le mta apu e fitu. So e folaulau tusi po laulau pepa i le mta apu e fitu. Na i le whaipu e luas fu mal fitu o le Eperu. E lea o ngā ia te ia i aso whai so. Pei o ia Faitaulaga. E mua o na whai o taulanga mo ana lava na sala. O na whai ai lea mo anga sala a le nuu. Le tala noa le whai upule na i Faitaulaga pei o arona. Ai whaunga mai le Faitaulaga o le whaipu e lusu ma fitu. A wā ua atu tasi lava o na whaia e ia o le mea. Ina ua avatua o ia e ia o te taulanga. Praise the Lord. Amen. O le silisili ese po le ato atoa o le Faitaulaga Silisili lea o te fia talanoa i ai. When we look at the fact that Jesus is perfect in his priesthood, chapter 7 verse 27 reads like this. Who does not need daily as those high priests to offer up sacrifices. Remember, we were just talking about the Old Testament, how Aaron had to go once a year, and then every day the priest would have to offer up sacrifices for forgiveness. So verse 27 says, who does not need daily as those high priests to offer up sacrifices, first for his own sins, and then for the people's. Then it talks about Jesus. For this he did once for all, when he offered up himself. Amen. Praise the Lord. He is the perfect high priest. Amen. He is greater than Aaron. Amen. Praise God. That when we look at his perfection, in chapter 1 of Hebrews, it says that, in verse 3 of chapter 1, it says, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. Amen. You know, Aaron would have to get into the Holy of Holies and then exit. There were no seats in the holy place. There were no seats in the Holy of Holies. The priest or the high priest would need to get in, do the sacrifice, and get out. This is Jesus' perfection, that when he finished purging our sins, it says there in verse 3, he sat down at the right hand of the majesty. What does sitting down mean? Sitting down means that his work was done. Praise the Lord. Amen. That's a mata i le whaipuna e tolu ni tau mua mua whamai. O ia o le pupula o le mamalu ma o matua tusa lava mai ia. O loo whaatu mawina e ia mea uma lava i lana fionga mana. Na ia whaamamahina e ia lava hata atouanga sala. Ona nofo ai lea o ia. I le tū ta matau o le silisili ese o inunga. O le ale winga o le nofo o Yesu Keriso. Ua nofo i lalo. Awa wa mai a lana ngaluenga. Whamai le tatalo o Yesu le Ioane sufi tu whai pue wha. Ua au wha umaina le ngaluenga. Na e tu uina mai o te whai. When Jesus prayed in John 17 verse 4, I have finished the work that you have given me to do. The perfection of his priesthood. In the year AD 70, was about 30 years since Jesus had ascended back to heaven, resurrected and ascended back to heaven. On that year, the Roman Empire destroyed the temple in Jerusalem. When they destroyed the temple in Jerusalem,
Ever since AD 70 to 2021, there have been no more sacrifices. The priesthood had ended. Why? Jesus had fulfilled his work. Ma le tausanga fitu se fulu, I le tausanga fitu se fulu na wha umatia ele malu malu I Jerusalema. Mai le tausanga fitu se fulu, e o mai le tai aule nei, o vātu ma le lua fe tausanga, ua le to iai se taulanga. Ua le to iai se faitaulanga Israelu. Aisea, o whaatau nuina le ngā luenga a Yesu Kiriso. Ole ato atoa, o le faitaulanga silisili. Praise the Lord, huh? Amen. Praise the Lord that mea na le whai mei e no le whai unga o le whai pasuma wha. Whamei o le nei, wa iai tātou le faitaulanga silisili, wa whio atu I le langi o Yesu le alo le atua, ia tātou tā ofi mau. Ai, I la tātou e tau tino atu. Ai sea, mo mai ale ngā luenga le faitaulanga silisili. Praise the Lord. Wa uma o na tongi o la inei tātou I le taulanga maea. Sa oa, le whai me whai pua lua suna fito, e taulanga e tasi, ai afe. Praise the Lord. Le nai whaatau nungu ai mawhai mai le tusi tala a Eperu. Ia tātou tāwhi mau I la tātou e tau tino atu. That's why at the end of verse 14, we read today, he says, so since we have a great high priest, we now know that this high priest is Jesus Christ. He's far greater than Aaron. He is the perfect priesthood. It says, let us hold fast our confession. Praise the Lord. That if you have yet to make that decision, he's saying, hold fast, confess. That confession that Jesus Christ is Lord that we sang about this morning, that's his perfect priesthood. Amen? Amen. Praise the Lord. Well, manatu e lua, mau whai pasuma lima. Tato whai tau mai whaatasi, ia. Verse 15 reads, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. E le ngata o ia o le Faitaulaga Silisili ua ato atoa. Ai o te whietala non whai pasuma lima o ia e ato atoa I lona tangata. Pe ona whai mai whai pasuma wha o Yesu o le alo o le atua. O le whaupunga lea o Yesu o le alo o le atua. O lo au mai ai ia a tofinga e lua o Yesu Kiriso. O Yesu o lona ingoi le tino le nei. Lona winga o Yesu na fio mai I le tino. O le alo o le atua. O lona tofinga o ia o le atua. So when we look at Jesus, in verse 14 it says that Jesus, the Son of God, those are his two titles that we see there. Jesus being his human name, meaning that Jesus came in the flesh. And the Son of God, meaning that he is God himself, the second person of the Holy Trinity. So le manatu e lua o te whiatala noai, o le ato atoa o lona tangata. Whamai, a wā e le ia te I tātou te Faitaulaga Sili, e le mawhaia o na ti ngā lofa whaatasi ma I tātou, I o tātou vai vai. O le Faitaulaga Sili lea o tātou tala noa iai, e le ngata e ato atoa o ia o le Faitaulaga Sili atu lo aruna, ai sili foi o ia, ona o ia na te malama. E mawhai ona ti ngā o ia, whaatasi mai tātou, I o tātou vai vai. Aisea, a wana whio mai o ia, e pei o se tangata. Nena tātou pese le tai au le nei, Filipi e lua whai pue fitu ma le walu, whamai ina ua whaia o ia wha pei o se tangata, nai no foi o ia, ua tino mai I le tangata. O le matau tia le nā o le atua le o lo tātou au ona iai, tele o tangata whamai o Yesu ua nā o se tangata. Ai o le tangata kirisiano e whaatua o ia, ona o Yesu o ia o le atua ato atua.
Mai o ia fo i o le tangata, pe o oi ma. That Jesus Christ, that a lot of people would say, oh, Jesus was just a man. He was just a good man. But as believers, as true Christians, we believe that Jesus Christ was fully God and fully man. Amen. Amen? Yeah. So he was full in his divinity as well as full in his humanness. Amen. That's the Jesus that we believe. Amen? Amen. And it says here in verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are. You know this God that you and I serve? He is not a God that is far removed. He is a God that is involved with you. He knows what you go through. That's not just a saying. It's not just a nice Christian saying, God knows what you go through. No, this verse tells us. Because Jesus Christ was fully human, it says, we don't have a high priest that just sits in heaven. No. Amen. It says there, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one in all points tempted as we are, yet without sin. He knows what you're going through. When I talked in the beginning, you know, that we're talking about the high priest, we're talking about the benefits of you believing. That when you put your trust in Christ, that you will have rest for your soul, but at the same time, you will have someone that you can depend on. You know, when you hurt or when you suffer and when you struggle, and you think, man, I just want to talk to somebody who understands, you can talk to Christ. Praise the Lord. Amen. E te mi e o mai e le whawhitauri. I le te mi lai pito sili la vona whaingatai le tangata tali tonu. Le te mi vai te mana o mia se si te rua tala noa a. Se tasi na te mana malama i le mea lea o lo whawhia ngai ma oi. O le whamanatu o le anganga pa ia e ala ila na fionga pa ia le nei tai au. Whamai, whaipa suma lima, a wā e le ia te tātou se Faitaulaga Silisili e le mawhaia o na ti ngā lofa whaatasi. Mai tātou, i o tātou vai vai. Le Yesu ke riso lea o lo o tātou talatala noai. Le silisili ese o le Faitaulaga Silisili lea o lo tātou talatala noai. E malama le leilava Yesu i le whawhitauli nai whawhia ngai ma oi. Amen. Praise the Lord. E le o se atua e tu ese, a o le atua e manatu mai. Praise the Lord. Le lai whai mai, e le tātou tusi. A tātou mata le Isaia 5:3, whaipoe 3, ma whaipoe 4. Wha mai, wana tau ave o tātou tinga. Wha mai, wana tau ave o tātou whaanoa noa. O tātou manatu o ia wa taia wa whasia le atua ma wa whaatinga ina. Mai wa manua o ia o na wā tātou soli tūla whono. Wa momo o ia o na wā tātou a mioleanga. O le awa inga e whinu mua i tātou sa iona runga lea. O na whaalava foi. Ua malo lo wai i tātou. Teimi e te tinga ai. Teimi e te whaanono ai. Teimi e le manatu ai sisi a oi. Teimi e te tinga ai. O mea o malama na whawhia ngai ma le whaaula. Praise the Lord. When we look at Isaiah 53 verse 3 and 4, it says that he was despised, that he was sorrowful, that he was faced with grief. Those are things that we go through in our humanness. But he is perfect in his person, that he totally understands what we go through. That when it says in verse 15 that we don't have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, that when we are weak, he knows. Amen. He totally understands. Why don't we go to the Lord? Praise the Lord. When we're at our most vulnerable, why don't we go to him? Praise God. That he is our great high priest, that he understands, that he knows our weakness. Hebrews 2. Eperu e lua no na whaipo e spuma fitu, ma le whaipo e spuma valu. Whamaino na whaitawina. O le mea nea wata tau wai ina ia avea o ia whaapei o ona uso i mea umalava. Ina ia whaia o ia ma Faitaulaga Silisili ia lofa ma whaamaoni i mea ale atua. Ina ia whaia e ia se tongi ola mō anga salare nungu. A wana ti ngā ina o ia ina o tofo ina. O le mea lea, ua ma whai ai o ia ona whesoa soani. I e ua tofo ina.
Praise the Lord. Amen. When we look at chapter 2, verse 17 and 18, I'm just going to read 18. It says, "For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted." Amen. Mawhai ona fesoasoani mai, Yesu ia te i tātou. Le silisili ese leo le Faitaulaga Silisili, e mawhai ona fesoasoani i lo tātou vai vai. E whamai whai pua suma lima. Whamai, ua ia te i tātou le Faitaulaga Silisili le mawhai ona ti ngā whātasi mai tātou i o tātou vai vai. A ua whaosoasoina o ia i mea uma pei o i tātou. E whamai a ua le ai se anasala ia te ile. O le tautia lea o le ato atoa o lona tangata. Whamai e malama i mea tātou te vai vai ai. Ai le ai sona anasala. Amen? Whamai le mua muari ane a lona tātou e tonu. Whai upo e lima. Ua o tau I lofo ina whaalia o ia. Ina ia ave e se ina e ia a tātou anasala. E leo iate ia foi. Se anasala. That he can help in our weakness. He can help in our time of vulnerability. It says there that he understands our weaknesses, but was in all points tempted as we are. Christ came in his fullness, but he was perfect. He never strayed. He faced temptation to the point of death. That's how perfect he was. Amen. That when we look at Hebrews 12 verse 3 and 4, in Hebrews 12 verse 3 and 4, it says that we have yet to face temptation and as he has. It says, "For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin." Le Eperu na esfuma le lua alon fai pua tolu malfa, o lo whamatala ina mai ai, a wā ia o tau mawhauwhau I lena ono sai le whaatu ese whape nā ia te ia o e anasala. Nei whaawai vai o tau loto ma ua o tau le la vātia. Ua o I nei ona po ua o tau le te te e atu, e o I le whaasasa aina o tau toto, I lo o tau te te e atu I le anasala. Sila fia le lei e le atua, e lema whai e tātou ona oola tātou ono sai e pei o le ato atoa o Yesu Keriso. E lema whai ona oola tātou te te e atu I le whaososonga whaapei o Yesu Keriso. Le whai mai e, ua o I nei ona po ua o tau le te te atu e o I le whaasasa aina o tau toto, I lo o tau te te atu I le anasala. A o Yesu, o ia o le ato atoa. Praise the Lord. Amen. Na mawhai e Yesu, o le mafua angale na e mawhai ai ona fesoasoani o ia, ia te I tātou, I lo tātou mai ai. That's why Christ, who is perfect in his person, is able to help us. Because even in our own weakness, Hebrews 12 says, we haven't resisted to bloodshed. When we strive against sin, when we strive against our weaknesses, that we can only go so far. But in 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, it reads, "Mo morko ni tonu ta pues fuma le ta pues fulu, pai pues suma tolu. Famela na faitawina, ua le maua o tau e se tofo tofonga e ese I lo tangata. A ua whaama oni le atua, o le nate le tuurina atu o tau I le tofo tofonga e sili I se mea ua o tau lavatia. Ai sa uni fo I whaatasi ma le tofo tofonga, se mea e sawai ina ia o tau lava o ono. Amen? Amen. That he prepares a way for us. That in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, "No temptation has overtaken you except such as common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it." So, o Yesu Keriso, o le ato atoa, o lona
tangata. Mana vaenga muli. Fai pusu ma le ono. Tatou faitau mai fa mole fa tasi le fai upu e se fulu ma le ono. O mea lea ia. Mea lea ia tatou whaalata tuai ma le whamalosi ne nofo ali o le alofa tunoa. Ina ia alofa ina ai o tatou. Ia maua I foi le alofa tunoa e fiso soani mai o ranato e tatauai. Verse 16 reads, Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Not only do we serve our great high priest who is perfect in his priesthood, he is perfect in his person, but he is also perfect in his provision. O lo tātou o nei I le Faitaulaga Silisili e atoa. O ia foi e atoa I lona tangata. Ai e atoa foi o ia po le tātou Faitaulaga Silisili I le mea ua ia saunia. Amen. Amen. A wafa mai fai pua sifuma le ono. O le mea lea ia tātou whaalata tuai ma le whaamalosi I le nofo a lii o le alofa tu noa. Pe ona o fai atu le amatanga o le tātou launga. E le isuia le whiau. E le isuia le aungani. O le aungani la vetasi. Ina ia tātou whaalata atu I le nofo o le alofa tu noa. O le ale winga o le whai upu lea. O lo whaapea ona whaamalosi mai pea le tusitala Eperu. Ia te I tātou. Meise lava I tātou o e le whaia se whai unga mo le atua. Amen. Mana tua, tō tele nisi e lātou te iloa Yesu Keriso. E tō tele foi I lātou o e iloa e le Yesu Ai le whaia se whai unga mautu ina ia muli mausita ia Yesu. Beila o le au ngani anam tāpue wha Ai o me whai pu muli e le isui a le au ngani le nā. Wha mai o le mea lea O le mea lea, ia tātou whaalata tuai ma le whaamalosi. O le ale winga o le mea lea. A o mai lole o le mea lea, e te mawhauwha. O le ale mea lea na tusi mtaku a toa la vai wha. Praise the Lord. A tātou mawhauwha lang tāpue wha, na tusi mai le malo longa. Wa ai nei te o maa ale loto. Wa ai nei te ipe o Israelu na whaamaa o lato loto. Ma ua le tau nu I le mea na fola ina. Lea lawa tau nu mai whai muli e tolu. Fa mai va ai le Faitaulaga Sili lea o le na te olona atoa e sili atoa ia arona. Lua na te mawhai ona fisosoani I lo tātou vai aisea a wā o ia foi sa whaapei o I tātou. Amen. E mawhai ona malama I lo tātou vai. Le wha mai ele e feso alona mta koe tolu alona whai koe sifuma le lua. Wha mai le whaitau ona po o suma lua, sorry. O ia ua tātou mawai le whaamalosi, ma le taitainga, ma le loto tele, I le whaatua ia te ia. A tau lore upuna tātou whaalata atu ma le whaamalosi. E au mai le tusi a Paulo le Efeso, wha mai o Yesu Keriso wa tātou mawai le whaamalosi. O Yesu Keriso wa tātou mawai le taitainga. O Yesu Keriso tātou te mawai le loto tele. Praise the Lord. Amen. Ile whaatua. So a tātou tau tino ua tātou talitongu whaamaoni ia Yesu Keriso. Ia tātou maua le nganga o le tusitala le tai au nei praise the Lord. O le nei ia tātou whaalata tuai ma le whaamalosi. When the apostle talks about verse 16, let us therefore come boldly. The appeal hasn't changed. The appeal is still the same. And he's appealing to those Jews that are reading this letter as the Holy Spirit inspires the author of the book of Hebrews, and the Jewish people are reading it. As they read this letter, he's encouraging them, come boldly, take action, make the decision today, and come boldly. Come boldly to this high priest who is greater than Aaron. He is the perfect high priest. He understands our weaknesses because he too was human. That when we look at Paul's encouragement in Ephesians chapter 3, verse 12, Paul says there, in whom we have boldness
In Jesus Christ we have boldness. In Jesus Christ it says we have access with confidence through faith in Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. That his provision for us, that's his perfect provision. He not only died for us, he not only was the perfect sacrifice, but now that he's in heaven, he continues to provide us with boldness. Praise the Lord. Amen. And some of us, we're naturally introverts, right? Or naturally just, we're a bit shy. But at the same time, we can stand on Jesus Christ Amen. and come boldly before the throne of grace. That we no longer face a throne of judgment. That through Jesus Christ, we actually come to a throne of grace. Praise the Lord. Amen. E leo to e whafsanga I tātou ma lea tua whaamasino o le nofoa whaamasino lea tua. Aisea, leo o talitomu o tātou loto. A whai o oio wa e talitomu whaamaoni, e mawhai ona e whaalata mai I le nofoa o le alofa tūnoa, le nofoa alii o le alofa tūnoa. Aisea, ono Yesu Keriso. Le ima sa tātou ngā nuenga le se tātou mea na whaia, na o lo talitomu. Praise the Lord. E whai e mawhai ona tātou whaalata tātou, ma le whaamalosi I le nofoa alii o le nofoa o le alofa tūnoa. Amen. Whamai ina ia mawai foi, whamai le whai unga o le whai upu, ia mawai foi le alofa tūnoa, e whesoso ani mai I o na aso e tatawai. Uso matua whakine, o le ato atoa o mea ua ia saunia a. O le ato atoa o mea ua saunia e Yesu Keriso, lea ua mawai I tātou, lea wanoa tātou te o mai ai I na nofo ali o le alofa tūnoa. Whamai le Eperu se fulu. E koe sumaniga. Tātou whai tau mahi whaatasi lea tusi si lea. Eperu se fulu. Lau pepa e lua nei. Tua mai. Eperu se fulu. Whai koe sumaniga se o lua sumalua. Tātou whai tau mai whaatasi whai upu ia. Ia whai uai tātou mata upule ni taia. O le nei ia. Le nei. Te au soe. Ua tātou sa o loto e uru atu I le mea I sili ona paia, ona o le toto o Yesu. I le ala fou e ola ai, ua whaapaia ina e ia mo I tātou I le ie pui pui, o lona lava tino lea. Mona ua ia I tātou le Faitaulaga Silisili e pule I le whale o le atua. I nā tātou whaalata atu ia ma le loto whaamaoni I le whaatua ua mauti noa lava o sausawina o tātou loto nai le manatu ifo ua leanga o tā e lea fo'i o tātou tino I le vai manino. Hebrews chapter 10 verse 19 to 22 it reads, Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he consecrated for us, through the veil that is his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. O le ale mea lea ua saunia e lea tua mo I tātou. Alo whai mai le mataupu le sefulu Wa ia te I tātou e saoloto e uru atu I le mea e sili ona paia. Wa ia te I tātou le ala fou. Tātou te savavali ai Whamai ua ia te I tātou e mawhai ona whaalata atu ma le loto whaamaoni. Whamai mawhai ona tātou whaalata atu I le whaatua ua mauti noa lava. Amen? Amen. Me o malava ia na le sale ia te I tātou, au noa I tātou makeriso. Ai ina ua ia te I tātou, ua mawhai ona tātou whaalata atu, ona o Yesu. Yes. That in Jesus Christ, he has perfect provision, and I love what it says there. It says that we have boldness to enter the holiness, his holiness. It says we have a new and living way.
because of Jesus Christ. Is that having a high priest over the house of God, let us draw near with our true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. What does that mean? It means that we have been washed by the blood of the Lamb, that we have confidence in Jesus Christ to enter into his presence, that we can now come to the throne of grace. We're no longer afraid that it's a throne of judgment. Yes, God still reigns as a just God, but when we believe, when we choose to believe, we can approach his throne of grace. Amen? So, e tonu vaenga na tatou mata I le taeao le nei o le Faitaulaga Silisili mua o ia o le ato-atoa o le ato-atoa o ia o le Faitaulaga Silisili. Aisea, ua maea. Ua ia whaatau nuuina le ngā luenga na tuina mai le tamalua. O lona tangata, o le ato-atoa o lona tangata. Mafuanga lea e mawhai ai o na whisosoani o ia I lo tātou vai. Tonu, o le ato-atoa o mea ua ia saunia. O tātou maura saulotonga, e mawhai ai o na tātou whaalatala tātu, I le nofo ali o le alofa tūnoa. We looked at the high priest, the great high priest today. We saw three things today. Number one is he is perfect in his priesthood. The fact that we no longer have a sacrificial system working in Jerusalem anymore. Why? Because we now know that Christ himself fulfilled God's work. Two, he is perfect in his person. He's fully God and he's fully human. That's the Jesus that we believe in. That when we put our trust in him, that he totally understands our weaknesses because he knows. But he was yet without sin. And third, his perfect provision, that he continues to give us boldness, that we can enter into the most holy of holies, the throne of grace, and we can approach. So the appeal still remains the same, to hold fast to our confession and to come boldly to the throne of grace. Ele isuia le wala au sumu tu whawhina. Le whamei e whaipa suma le ono, o le mea lea, ia tātou whaalatala tātu ai male whaamalosi. I le nofo ali o le alofa tūnoa. Ia maua e fo I le alofa tūnoa, e te sosoani mai, I o na aso e tatau ai. Hebrews 4:16, we finish off with this verse. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen? Amen. Yeah. Peo na tātou whaanongonongo, I le matau pue e whaa a whai e le talitonu le tangata, e whano o ia ona o le talitonu. A le lau tātou o mai whai puia muli e tolu. E te tau ana tātou talitonu. E sea, olo ia te I tātou, le Faitaulaga Silisili e ato-atoa. Praise the Lord. Amen. Ia le tua. Tātou taungu mai whai unga o le tātou mta upu, ia po tātou la unga fo I le nei taeo. Ia whamanu e tele le atu e lo loto, ia me se fo I lo whaalongolongo, ono le swafo Yesu. Amen. Ia tātou tūlai mai, whalo mai o ao, ia muli mai fo I upo le tatalo, whai mau tatalo, e tūna atu e lo loto I le atua mai, whaftai atu ai I le atua, ona o lana upu ua e whaalongo ai I le nei taeo. Let us pray. Whaftai tele te maa. I loa fionga, ua e tuuina mai, ua o whaalongo, ua loto, ua talitonu, ona ua ia te ao. Le Faitaulaga Silisili, o le na saunia, le taulanga ato-atoa, ua wha umaina, lana ngaluenga. O le na te silafia, mea uma o te ti ngā ai, a wana wha o sosoina o ia, ai le ai sana angasala. O le ua ato-atoa, mea ua ia saunia, moa, lea, ua mawhai ai, ona o whaalatala tātu, I le
nofo a li o le alofa tūnoa. I le nofo ali o le alofa tūnoa. Ona o Iesu Keriso. Ona o Iesu Keriso. Vi ia oe tama. Ia oe tama. Ona o mea ua e whaia. Ona o mea ua e whaia. Lo wala nei. Lo wala nei. Mo oe. Mo oe. E ala atu lau tatalu. E ana atu la tatalu. Ia Iesu Keriso. Ia Iesu Keriso. Amene ma Amen. 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 Thank you, Lord, for today. We continually give you praise. We thank you for the opportunity to hear your word as you teach us through this wonderful epistle of Hebrews, as we learn of the great high priest, Jesus Christ himself. Lord, we give you glory and we give you honor, and we thank you once again in Jesus' name. Amen. Amen. Tata walalo mai nalo, whakatai, whamania tere le atua ono Yesu. Amen. Kai mai vai.